A ver si ahora me refresco da situación na que estaba. Resiste a zona de busca do proyector. Investigación, vale, Polaris. Vale, sí, Polaris era supuestamente a persoa ou esa voz que Jess ou a Jessie esta fala, non? Unha supuesta amiga que falaban como que unha amiga imaginaria supuestamente por parte dos da axencia esta. Aquí, bueno, vou seguir de frente, pero non sei se debe seguir de frente. Bueno, vamos a ver. Aquí hai un checkpoint, sempre digo mismo, cando hai un checkpoint posiblemente veña algo gordo. There was a doorway here. Aquí había To unha where porta. Dylan and I Onde went, fomos? where the projector took us, where we met you. The Bureau opened the same door here, but there's just an echo now. Are you close? Just on the other side? Stand away from frame when emergency lights are on. Vale, meu inglés é moi malillo. Pero bueno. Aquí non é desas situacións nas que ao apuntar che sale un texto traducindo, pero neste momento casi se agradecerían. Creo que aquí, bueno, xa casi se me olvidaba o detalle de que podo voar. Pero esto casi se me escapa. Agora van a aparecer bichos, estou no vendo. Emboscada en 3. No. Xa se me activou o modo paranoico. Este aquí hai un ascensor. Non sei se funciona. Eu xa podo voar. Vale, aquí hai un botón. No. Un cubo. Projector's not here. Moved again. Si, iba a decir What did Darling do with un it? cubo de Tartaria. I've got to find out. Vale, de por riba o supuesto proyector tiña que estar aquí e non está. Xa de me coller a juiña. Non quería facer eso, pero bueno. Estaba quitando unha cousa do ordenador. Isto é para cerrar. Se me encerro sirve de algo. Sí, vale. Pero creo que me quitei vida, ¿no? There is no sound there, as if you've gone deaf, and radios don't work. Correction, resonance from an unknown source in part within the range of audible frequency. It acts in unpredictable ways, causing feedback loops that can tear you apart. Trent insists he heard something else. It made his ears bleed. Esta arma non sei se é boa para esta zona, pero bueno. Porque se vos fixades quiteime un tercio de vida, casi, ou bueno, sin o casi. Por facer o gilipollas. O sea que con esta arma podo me inmolar a mí mismo. O sea que non é para tomar a coña. Contención de dron. Boas debullador.
Descontrol, sí. Ajá, xa estamos cas... Vale, esperad un momento que me estou liando eu solo. Expedition 3. We located the source of the resonance in Slidescape 36. It is an entity, a living organism of a considerable mass. I've named it Hedron based on its physical shape. Hedron. We built a Was container that for it. you? Did he bring you here? Is that why you brought me here? You're here. You're here. They have you. I know you. Estoy a cámara de I remember drone. it from Ordinary. I thought I'd never see you again. Hang on, I'm coming. Oh my. Hostia, pero qué movida hay ahí. Que se mueven as... É un efecto chungo aí, É que me estou vendo que me van a pegar un puto susto en cada momento, tío. Tô en modo paranoia total. Se teño que baixar por aquí. Through here? You are coming through so strong. Darling used this HRA to lock the door. I have to rip it off to get in. Are you sure? Okay, I'll be there. Hang on. Arrancar. Oh my god. Boom. Vai a haber aquí unha especie de boss, estou no vendo. Hi. I made it. Ui. Nos pegan. The hole in your room is a hole in you. You gave me, we let you into the hole in you! You have only standing here, the only child, a copy of a copy of a copy! Vai se liar parda. Why did you... This was a mistake. Non lle dei. Esta arma non acaba de convencer, Se non lle dou a nadie, non me parece útil. A ver, pósesme eso o no. A ver. Burgos Sifons. Oh yeah. Bonita palabra. Merda, son dos que... Recargando.
E que o de agarrar tres cousas está rotísimo, Eu xa vos dixen no seu momento que a hora de poder agarrar tres obxetos á vez está moi roto, tío. Eso sí, aquí non me gusta, non... Estou como nun lugar que me poden atacar por moitos flancos. A recuperar energía. A ver se desta vai. Ahora vais a liar parda, ¿no? Un boss ahí. Están muy lejos. Creo que llegué ahí, ¿no? Acercar. Qué falsedad de misil, chaval. Merda, fallei. Pues he fallado un morrillo. É que se me elevo no aire vou ser moi vulnerable. Se me tiran un misil podo collelo, pero non me tiran agora os cabrón. Cabrón, agora que non me esperaba, comín. Shit happens. Vale. Joder. Cabrón, tío. Putas curas de mierda. Dios, é que non... Agora. Pero non lle dei. Estou en modo cagada, en modo cagazas. Merda, vamos a matar por cagazas. É que agora apareceron máis bichos, Hostia, qué cabrón. Merda, estou jodido, vai me matar. Tengamos collóns estos,
Ahora pon que como que os derrotei, pero non quedaba o das curas. Non entendo nada. Uy, isto reventa. Non sei se hai máis destos. Non fai máis que xurar. Ainda aparecen máis. Non sei onde hai máis enemigos, porque ahora mismo... ¡Oh! Pensé que cayó a vacío, chaval. Ah, buenísima ahí. Boas Drum Master. Ese sí que me moló a tu entrada. Merda. A verdad que sí que hai ese sentimento, oye. Oh my god. Oh yeah, motherfucker. No, o do misil parece unha estupidez enorme, o sea, non autopunta nin fai nada. Vou ter que ou ben aprender a usalo, que a mellor é o detalle. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Vai emboscada me acaban de facer. Os cabronazos casi me matan, Aquí va eso, cabrón. Van a aparecer máis. Aléjate de mí, joder, aí o tes. É que isto, sin contexto non tería gracia, pero despois do doblaje español esa frase ten doble sentido, o sea, ten o rollo ese. Oh shit, man. Hostia, aquí, amigo. Hostia, puntería. Molón. Ay, Dios mío, qué fortuna fue la frase, sí, señor. Sí, señor. Bueno, estaba clarísimo que me iban a perder aquí. Veña, ayúdame, man.
Fuck. Espera, que me lío ahora con escudo de merda. ¡Oh my god! Sabía que me iba a lanzar algo, pero non todo así. Hostia, fixo, marcouse un... Ui, 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 que non vexo. Hostia, non me esperaba para nada, Non me matei. Cago na puta. Toma. Uy, aquí estou moi vulnerable. Hostia, o meu amigo aí, Carrileando, Oh my god, fuck shit, man. Oh, a bocajarro puedo correr. Sube. Uy, 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 uy. Esperade, porque a perforante é a perforante, no, cal é? A cargable. Esta arma non me está axudando, o sea, é un peligro a cortas distancias, un peligro grande. Quédame un por aquí, ¿no? Sí. Oh my fucking god. No sé cuántas mierdas me quedan de estas, pero empiezo a estar hasta los huevos. Queda un máis. 2, 20. Cheja Polaris, vale. Y tengo que entrar polo burato. Vamos a ver. Wow. Uy, 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 uy. Poster comes down and there's nothing there. It's just the cell and death. I was wrong. Seguirá sonando igual de patético. Hello? Polaris, are you there? O doblaxe español nesta parte do xogo. Let me sleep. I just want to sleep now. Hombre, a ver, posiblemente sí, pero a lo mejor me llora algo, no lo sé, de que sea un poco. You are worn through time. The thunder song distorts you. Happiness comes. White pearls float. What? Acaban de poseerla o qué cojones. No! É un xogo con distintos finales.
Oh my god, no, non me jodas que temos un Hollow Knight aquí, oh. Aquí estáse distorsionando as letras, isto é unha coña, isto é unha coña. A ver, Jesse, desperta, oh, non me jodas, oh. A ver, espera, que aquí están nos troleando. Federal Bureau of Control, how may I help you? I need those field reports typed up and in management's hands first thing The tomorrow. Bureau's the best Está at what it metida. does. Protecting everyday Americans from foreign threats. There's the new girl, standing around daydreaming. Que se me empañan as gafas, tú. Who the hell does she think she is? The director? Busca misións no tablón. O debullador xa pensando que acabará o xogo. Colouse a troleada a debullador. Entrega o correo. Ordena as tazas de café. Claro, é a... Oh my god. No way. Degradada, Un degradada. I will get it done right away. No problem. Oh my god. Thank you. Thank you. Está en un universo paralelo. Don't let it go to your head. My pleasure. Oh my god. You can't find good help these days. Sorry I'm late. A ver, que tampouco me extrañaría que fose un xogo que teña al menos un par de finales diferentes. O típico de ter un final e despois ter un final extendido ou final con digamos máis completo, porque é moi típico de moitos xogos ter un final e ter que cumplir unha serie de cousas no xogo para ter o final verdadeiro, por decirlo así, ou un final é máis extendido. Pasa nos propios nos Metroid Prime, por exemplo. No, he's not in. No, not today. A research project yes. Espera un momento, como aparece aquí ahora? Misións. Non aparece. Asumo control. Did you see him sing karaoke at the party? Oh, really? Ugh, don't remind me. We have this Está entretenido esto. honestly don't know how she got the job. Like, no experience, but every little thing needs to be explained. Vale, un feito. She was in maintenance before. Mais do... What the fuck? Yeah. Ah, que podo darlle rápido. Are you later? Okay. Yes. Bye. Espera, déxame ver se podo acabar de entregar o correo. Isto que é o café. En serio? Yes, ma'am. Onde está o correo? Increíble gameplay, a verdad que
No sé dónde está el correo que me falta por entregar. Right away, sir. What? Pero isto que é un bucle? Ou é que teño que facelo nun orden específico? Non me jodas que vai ser a típica que o xogo non che comenta como tens que facer. E xa está o gis aí con la e outro. Ah, mira, quedoume aquí un. Vaya, hombre. E agora teño que entregar máis correo. The fuck? Pero isto está bugueado. Dime que está bugueado. I'm sorry. Ou é que teño que estar así 7 anos. Ah, agora teño que entregar neste lado. I can fix it. I'll try harder. Madre mía. Glad to be of assistance. Máis correo? En serio? Really? No, he's not in. No, not today. Esto empieza a ser un poco... Hola. Strictly classified. Eu, ao final que isto... con que objetivo é isto? Marcarche. What the fuck, man? Porque vale, entendo xa a idea por onde queren ir, sabes? De resaltar que é unha rutina de tareas tontas. Pero chega un punto que diste, vale, capto a idea, non fai falta que estés así todo o tempo. Con 2 veces chegaba. What the fuck, man? Aquí xa ordenara, hola. Me dá que vou ter que facer algo diferente. Porque senón vou estar facendo o mismo. Non pensaba lo mismo. Está aquí Hope. Creo que me teño que salir de aquí. I'll get it done right now. Aquí non podo salir. Un café tirado no chan. Se me encerra aquí. Porque aquí está un poseído. Eu creo que vou estar en bucle se sigo facendo esas tareas. Eu creo que hai que facer algo diferente. Non sei se pensades igual, mira aquí. Sorry I'm late. Entrega o correo do director á súa oficina. Vale, tiña que asumir o control. Vale. Asumir o control. Ser o director outra vez. No, he's not in. No, not today. ¿Dónde está la oficina del director? Es por aquí, ¿no? Like strictly classified. No es aquí. Aquí siempre igual. Aquí hay un montón de... Ay, no me dejan abrir la puerta. Maravilloso. Every little thing makes me sick. I heard she was in maintenance. ¿Dónde está la oficina del director? Not all day. I'll get it done right now. Did you hear already? We have a crisis on our hands. Estoy desorientado ahora mismo. Hostia, tengo que ir por aquí. Vale, director office. Aléjate de mí, joder. Are you sure you ¡Hombre! are not lost? Maybe you can find yourself in the director's office.
nosso amigo. Oh, great. I was just waiting for my mail. Just leave it on the desk there, please. Basta pegar tiro, oxe. See, please. Take the outgoing mail as well. Thank you. Very good. Oh yeah. What? Illumination. What is happening? Like this? No. Oh. This isn't me. I'm not me. I can't. Hola. Why can't I feel you? Oh, I've forgotten something. Oh yeah. Think. Oh, I'm lost. Claro que sí. Are you? I can't feel anything. I don't want to be alone here. Where am I? What is this? I want it to end. Wake up, please. I want to go home. Vale. Está atrapada nunha ilusión, como xa se supón. O dibullador quedou decepcionado porque o xogo non acababa. You should keep trying. You are getting closer. Need to go inside. I need to keep moving. Who is it? What do you want? Go away. Hola. Don't bother me. Oh my god, fucking shit, man. Teño que volver a repetir tareas para que me salga outra vez o do correo, do director. Humillar a hostias aquí, eh. Oh my god. Ah, te ayudo. Isto está sendo unha paranoia. Bueno, non moito, pero está sendo un pouco rayante. Hostia, cuidado, que a xente empeza aquí a estar en trance. Hostia, está aquí o hijo puta este. Empezou a coller tierra. Mamón. Oh my god. Que che pasa, amigo? Vexo che mala cara. Este que está borracho. Sí. Pinta. Este está convirtiéndose en zombie. Este está unas nubes. Very handsome. You're late. Pues no sé qué tengo que hacer. Habrá algo aquí. No hay nada nuevo. É que entregar correos e facer esas tareas creo que non sirve de nada, porque siguen en bucle. Entonces, hola. Buenísimo. É que non vai cambiar nada que faga isto, verdad? Aquí non hai cafés. E agora póñeme máis, non? Efectivamente. Non sei que teño que facer. Asumo o control. Teño que asumir o control. Ah, mira, ahora apareceu outra vez. Doesn't she know how dangerous the director is? He's unstable. He'll tear her apart. Underhill.
Está trabajando para él. It's been invaded. I must act. I have a plan. An answer. I'll take the slide projector to the nostalgia department. I'll turn it on. I'll bring the hiss in. I'll fix this. I can hear them plotting against me. We've been invaded, corrupted. I've lost Darling. He was the first to go. He's been exposed to Hedron's resonance. It controls him now. It controls everyone who wears the amplifier device. I ordered them not to use the damn things. Ajá, o sea que estoy poseído por la merda esa. Hedron corrupted the Bureau. They'll never be people again. They're either dead or they're monsters. I'll stop them. I have a secret ally. The Nostalgia Department. I have my own slide for the projector. I took it. A memento. Inordinary. After the girl burned. It's burnt, but it'll work. The hiss will save us all. I lost my train of thought. It's confused. Like, Ahora vais a pegar el otro. I won't let them win. Esto que vaya a haber una especie de That's how it happened. movida. The hiss got Trench first. He turned on the projector. He let them in. I have to remember the hiss. The hiss is the enemy. O P6 estaba controlando. This is all inside my head. The hiss burrowing in. I'm trapped in here. They're taking over. Oh my fuck god, man. Vaya rayada, tú. I will fight this. I will find a way to push them out. Welcome back. I knew I chose a good assistant. Este estás enterando de todo, cabrón. Pártese de... Este es como si estuviera ahí como un espectador. Ahí está. I need my gun. The Thundersaw stole you. Are a worm through time. The Thundersaw stole you. I know what I must do. Start at the beginning. I should have seen it earlier. This is my mess to clean up. My fight. No one else's. I am the director. Asumo control. Línea directa, dígame. Hello. Oh yeah. This is Dr. Casper Darling. Hostia, Casper. I have a classified message for the director of the Federal Bureau of Control. I have sad news. Hedron is gone now, but it was not a source. It was a catalyst. Do you understand? Yeah. You must go to my office, the Endgame. Joder. It will be revealed. Oh yeah. Hola. 11. Ora è 11 tamén. Como a de Stranger Things. Busca a oficina de Darling. Hombre. Siempre has sido quien eres. ¿Quieres creértelo? Solo tenía tantos años. Bueno, aquí non usa pistola ni nada de momento.
aquí ven a parte no que o mapa non nos axuda. E me vai facer dar voltas como un cabrón. Vale, teño que ir á oficina de Darling. Aquí está. I can't feel you. I can't. This is what Dylan wanted all along. But there is something. I can feel it, but I don't know what. The motel is a place of power, of change, a place to pass through, connecting everything. This is a dream inside my head. Why shouldn't it take me anywhere I want to go? Polaris. Yes, Faden. Around one constant day resolve. What the hell, man? Nunca me fijara. No sé si salía esto antes. ¿Abreu alguna porta? What the fuck? Hostia, que non me deixa darlle máis veces. Ui. Really? What? Qué random es esto, ¿no? Veña, un bucle. Grow brighter. Yes, Polaris. What? Around one constant. ¿Es una gemela? Mi hija imaginaria. Hedron is dead, but you're alive here in me. What the fuck is that, man? Maybe Hedron put you in our heads when we met her. Maybe you were always there, and she was just trying to teach me how to trigger you. Maybe I'll never understand. Maybe I don't need to. Vaya rayada mental, tú. Trench was the first to be corrupted by the hiss. Slowly, over the years. His need for control only made it worse. It was Trench who took the projector to the nostalgia department. He opened the door to the hiss. Just like that. With Hedron dead, the hiss tried to corrupt me too. But I'm stronger than them. Oh my. We're stronger. They're waiting. They'll try to stop us. Polaris. Apaga o proyector. Ese ahora morro que teño que repasar por todo esto outra vez. Porque sabes, esto me indo peor. Oh my god. Estoume temendo peor. My sister had this dream. Bad. Fucking shit, man. The whole world was dreaming her. Dylan? She convinced herself that she was awake. She's always been stubborn. Ahora pa' dónde tengo que ir. I knew I had to end her dream. I had to wake her up. Fuck. To rip down the poster she was staring at. Cut off her eyelids to make her see. Pues no sé pa' dónde tengo que ir ahora. To save her.
Vou morrer porque non sei para onde teño que ir e vou perder vida gradualmente. Para onde se supón que teño que ir? É que eu penso o mismo, pero se recibo daño, que? Non volvo para arriba, que teño que ir para ese cuadro de aí. É que eu creo que vou morrer, A ver, imos ter fe, pero eu creo que vou morrer. Vamos a ter fe. Parece que sí, sí. Sí, o suelo é... Vale. É que desde arriba víase liso. E se é liso non é. Isto é unha encrucillada gorda, Se me aparecen ahora enemigos van a joder bien. Oh shit, no, 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 no. Bueno, pues eu vou morrer. Mirada. A ver onde aparece ahora. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, supoño que a mellor aparece aquí, a mellor no, Sí, vale. My sister had this dream. Bad dream. É que eu pensei que todo o suelo que era destes cuadrados era... Hostia, pois aquí recibo daño tamén. Dylan? É que non me queda claro que me fai daño ou que non. Non sei se é algún tipo de destas nubes ou algo. I had to end her dream. I had to wake her up. I had to rip down the poster she'd been staring. Hay algún patrón, pero sigo sin saber cal é. Para ali non é. Non sei se aquí teño que seguir reto. É que hasta aquí todo que ese suelo é así cuadrado é o seguro, pero claro, mellor é unha excepción agora. Vale, aquí sí, parece que por aquí. Solo tenía que seguir reto, vaya por Dios. Vaya por Dios. Pero ¿qué diste, hombre? I know he's still there somewhere. Locked inside. I know, because that's how it was for me. Llega hasta Dylan. Bueno, ¿dónde está Dylan? Tú? Va a aparecer enemigos, ¿verdad? Nivel 30, what the fuck? Do 6, 7 paso a 30, really? Bueno, yo os mato de un golpe igual. Pero igual me matan a mí también, ¿Por qué nivel 30? Simplemente porque sí. É un número máis, non pasa nada. Son como muy débiles. Oh shit.
Pero son moi débiles, creo, Que non sei se me poden tamén deletear dentro de mí. Vale, parece que teño que ir cara a lá. Aquí vamos a aparecer máis enemigos. Bueno, está siendo easy peasy, pero estou ca paranoia. Estou ca paranoia. Aí está a paranoia. Eu xa sabía, que cando é fácil algo poden chaliar ao final, confíaste e pasa o que pasa. Pero casi me maten a mí. Oh fuck! Falsos son os bichos esos, chaval. Embosquean. Cago un Buda, que me atacan por todos los flancos. Esto é abuso, Ainda que eu tamén estou pegando unha abusada, pero...
É que neste xogo, a ver, xa hai tempo que me dei conta, pensei que había certas condicións para que pasase eso. Pero neste xogo sempre nunca che matan como de unha. Moitas veces das a situación de que queda sempre como a un de vida ou a mínimo de vida, como se tuveras unha banda focus. Entonces sempre que non estés nesa situación é como que non te poden rematar, ainda que hai veces que creo que sí que me teñen matado sin estar nese momento. Por eso que non sei moi ben como vai eso. Pero é como que sempre que recupere sobre todo a vida ao máximo, parece que non me poden matar dun golpe. Vale, está o Dylan, está ali ao fondo. A ver se podo chegar ali. E agora que? Joder, vaya paranoia tú. Dylan's in a coma. Está en coma, que eso estaba ahí a punto de decir. Anything of him left in there. Until everything is way back. The portal's been closed. Xa non hai portável, But the aquí sigue hiss na is casa still in the inmemorial. oldest house. And the lockdown can't be lifted as long as any trace of it remains. I'm working on a solution with my management team, but there is still a long road ahead. I'm the director of the Federal Bureau of Control. We're in this together. You and I. Hostia, puxos en modo jefa. O sea. Outra vez? Outra troleada ou é que acabou xa? Acaba así... Parece un... No. Ahora sí que vou estar de acuerdo ca frase de debulladora. Decepcionado... Bueno, sorprendido sí. Está ben. Xa está, en serio. Acaba así. Non pode ser. Dime que é un final... Que falta algo máis. Acear, digo outro. Hostia, ainda son as 8:30. Omitir, acelerar. No, pero en serio termina así, no. Ten que haber un final alternativo, collóns. A ver, sí que é verdad que se recupera a seu irmán. Vale, está en coma. Pero é un pouco así, un final un pouco extraño. É como que non está concluído de todo. Non parece concluso. Ah, mira. Hostia, ollo, Eres a directora da Xencia Federal de Control de Crisis, non terminou. Teu traballo tampouco. Vale. O sea, isto é como se fora post-game. Non me queda claro, pero bueno. Hostia, que ahora está en modo jefa, con traxe e todo. Executas contra de conseguir alerta, pero nada. Investigas por dentro da casa en busca de tal. Vale, é como se fose final, pero ahora está como o postgame no que terás que facer. Shawshank Redemption. That's the name of the movie I was thinking of earlier. Not important, but that was it. Pero non terminou co Hiss, ou si? En teoría sigue estando por aí.
acaban de poñelo. Esta sala non me sona de haber estado aquí. O sea, de... Ah, bueno, para, que non estou donde pensaba que estaba. Jesse Faden, Director of the Federal Bureau of Control. I still don't quite believe it. But you always knew where we were headed. What the fuck? Eso. Típica alerta de merda. Correspondencia. Queixo sobre nota. Pois a verdade é que agora estou bastante pillado. Pero eu creo que é eso, que ten unha especie de postgame. O sea, isto non terminou, puxeron os créditos. Pero isto é como cando un Pokémon pasa a la liga por primeira vez e despois ainda tes cositas. Pero acaba de deixar un pouco co cu torcido, E non podo voar. Parece que no. Era puntos de habilidad. Roupa. Ah, mira, podo poñer a roupa de sempre, a de directora ou axudante de oficina. Que podo subir agora? Que chegados a este punto. A ver, o escudo pareceme estúpido porque apenas o uso. Creo que sí que pode estar ben as habilidades finales. Por exemplo, isto de aquí está ben. Claro, hai habilidades avanzadas do escudo que sí que están ben, pero bueno. Duración de dominar. Isto é a duración da levitación. Pulsa RS mentres levitas para golpear o chan e dañar os enemigos cercanos. Isto supoño que evita que te fagas daño a ti misma co propio ataque, ¿no? Más 20 de daño de onda. Vale. Creo que vou facer isto. Porque me dan os puntos, se non me equivoco, ¿no? Vale. E aquí está Hope. Sí, é que está todo igual, solamente que desbloquea unha skin adicional. Está aquí a Hope. Este sale en vermello. Doorways, then which is the object of power? The slide or the slide projector? Or Jesse, good to see you. We've got Dylan situated in his containment cell like you asked. I've got medical staff running tests as we speak, and I'd be happy to walk you through the details later. Other than that, what's next? With the slide projector turned off, the hiss are shut out, but we're stuck with the ones already here. We can't lift the lockdown until they're all overridden. Vale. If any hiss ever got out, that would be the end of everything. Well, eliminating them all will take time. Look, I'll do what I can on my end, but my research is progressing slower than I'd like. I think I can help with that. I am making you the head of research, effective immediately. I want you to use everything the Bureau has, every resource, every confidential scrap of data, and find a way to keep the hiss out pues for en good. modo jefa total. That's... Really? I mean, yes, I can certainly... Yes! Yes, I accept. You'll do great. Besides, I didn't really have anyone else lined up. I'm honored, Jesse, really. Thank you. Oh. A ver, realmente o rollo do proyector ainda non quedou zanjado. Ahora acabase de confirmar que ainda está como GIS contenido nun sitio, pero
que esto está lejos de haber terminado. O sea, non terminou o xogo nin de coña, simplemente saleu aí un para darlle un pouco de tal, pero Do you remember Mr. Tomasi, the head of communications? sí que recordo. The Sí. hiss he was changed into showed up in containment. É verdad que se near the escapara. turntable. I'll take care of it. That thing's not getting away Ahí this está. time. I've heard reports about his particular use of language and intonation when repeating the hiss babbling. The biological and behavioral distinctions between different hiss-corrupted individuals is truly fascinating. I wonder if I could categorize the data. And she's already off on her own thing. Ah, mira. Señor Tomasi, ahí está. Contra Tomasi que está corrompido por los Shish. Ya es como directora. How do you feel about me taking over as director? You act like it just happened. You've been director since we first met, remember? I am still thrilled. Nothing's changed. Not for me. But the Bureau has changed. Trench and Darling are gone. Their knowledge, anything not written down, disappeared with them. They knew the Bureau better than anyone. They're the Bureau's past, Emily. We won't operate like they did. We'll learn from their mistakes. We'll be better than they ever were. We won't ever be like them. When the hiss got into my head, I saw some weird things. I think Darling even spoke to me. Does that make any sense to you? Empirically, no, but phantom voices as well as hallucinatory states are not uncommon here. And considering the forces that Dr. Darling was working with, he could have been transferred to a different plane of consciousness, physically or otherwise. And that doesn't upset you? Oh, very. And the fact that he hid those forces from me, it's infuriating. But Darling's dream was always to look beyond our reality. This time he may have taken a step too far, but as long as his consciousness can perceive his surroundings, I'm sure he's loving it. Maybe Darling was just trying to protect you from the darker side of his work. Fuck that. I'm not a child. Like, don't just assume I'm gonna consider something morally repugnant. Which it all was. Which it all was, of course. How was Dylan? The same. I can't detect any his activity, but his physiology has certainly been altered by it. And I can't tell if his brain activity is genuine or simply the aftermath of the hiss, like spasms. Dylan could wake up tomorrow for all I know. I really can't say. Then I just have to wait for him. That's fair. He waited a long time for me. Don't worry. We'll be monitoring him round the clock. If he wakes up, we'll be ready. I don't mean that in a hostile way, just... well, you know. I hear you. My brother isn't exactly popular around here. I hope one day he'll have the chance to change that. So, there was a moment after Hedron died that I couldn't feel my powers. The hiss got into my head. Just for a moment. So that explains the HRA outage. Before we knew what was happening, the hiss had us. They were in my head. I saw terrible things. I mean, I was about to go under forever when the hiss was pushed back. The HRAs had come back on. Dylan vanished afterwards, and we fought off the hiss that came after him. So if Hedron's death knocked out the HRAs, that means there must be a new local source for them to relay, which I'm guessing must be... me. You. Hedron is dead, assuming that word even applies to a resonant-based life form. But whatever it awakened in you, the power you call Polaris, is still active. Or at least, that's what my instruments are telling me. I don't think we're ever gonna understand all of this. And I'm okay with that. I'm just glad you're here with me.
That's good to know. Thanks, Emily. O sea, o Are, como sempre supuxen, son os aparatos eses que levan, como leva aí a Pope esta, as que levan aquí no peito, que se supón que son os aparatos para protexelos do GIS, entendo, pero que o que falaron agora de que houve un momento no que se desactivaron e quedaron expostos. I found Dylan attacking the astral plane and the board. What was he hoping to accomplish? Looks like it. Espera. Well, Merda. I've got a bureau to run. See you soon. Yes, ma'am, Director Faden. Non podo volver a... Please. Please, non sei que. Jesse, when you were down in research, did you run into a Dr. Rhea Underhill? Tía, non me jodas que non vou poder... Who is she? Va, da igual. She is a colleague of mine. A researcher studying a kind of extra-dimensional mold growing below research. Well, I don't like the sound of that. No one does. Look, I haven't heard from Rhea since the Hiss arrived. Would you mind having a look around for her next time you're in research? Of course. Thanks, Jesse. Now, what's on your mind? Vale, a ver si me sale, sí. Bello crecimiento. I found Dylan attacking the astral plane and the board. What was he hoping to accomplish? Huh. Since they arrived, Hiss have been corrupting objects of power, which have an inherent link to the astral plane. Maybe their goal was to access the astral plane and the board itself. That still doesn't tell us why. His motives are a difficult thing to work out, but I have been digging through confidential files and noticed a strange gap in knowledge regarding the board. Looks like any data on them has either been deleted or was never gathered in the first place. Then maybe it's time someone looked into that. Maybe it is. Hostia, que fai calor aquí, Esperad un momento. A CPU da gusto. Oh my god. A gráfica non chega a 60 graus, pero a CPU está pasando de 80. Eu non sei se aquí esta CPU se quenta máis ou é que non lle puxen de todo ben a pasta térmica, tío. Sorpréndeme porque ten unhas temperaturas un pelín superiores ás que tiña o anterior CPU antes de cambiala, que estaba de ter a pasta xa varios anos. Esta quentase unha animalada. Eso que ten menos TDP, pero bueno. Igual por eso se quenta máis, non o sei. Curioso. Hostia. Ah, no. Pensei que había aí outro. Well, I've got a bureau to run. See you soon. Yes, ma'am, Director Faden. Vale. Please, Emily. Not even as a joke. Vale. Supoño que esa de Tomasi é unha misión temporal. O sea, temporal. Secundaria. Pero ainda así, si as secundarias creo que son todas as que teñen como este trianguliño hacia abaixo. Se vos fixades aquí, esta ten un icono diferente tamén. Esta en teoría sería unha principal. Esta tamén. Estas dúas que me acaba de desbloquear ela son... Vale. Vale. Tomás, teño que ir a contención, plataforma xiratoria. Eso donde estaba. Contención, aquí. Plataforma xiratoria. Plataforma xiratoria naquel sitio onde había unha plataforma que xiraba. Como di o nombre. Que bueno, deixaba xa xirar unha vez, pero despois xa non che deixaba mover máis. Pois teño ganas de ir aí.
No sé si será difícil, se me van a liar parda. Pues la verdad que como estaba ao principio, que estaba un pouco confundido co tema de canto me pode quedar, pois agora ainda estou máis. Vale. RS. Estaba pulsando RS, non facía nada. Hostia, se fai. Lolazo. Pero gasta energía de collóns, non? Hostia, gasta toda a energía. Pero toda, O sea, non sei se fai moito daño, pero a tomar polo cu, Vale, vamos a lá. Ten que estar aquí. Cae abaixo, vanme matar as nubes esas. Non sei onde están os enemigos, by the way. Ah, mira aquí. Abaixo non quero ir, Procedo a tirar. No me gusta, yes. Sigo sin poder derrotarlas, ¿no? Bueno, parece que as pode aturdir. Ainda que non sexe moi eficazmente, by the way. Quedame algún enemigo? Aparentemente parece. No sei. No sé si queda algún enemigo, pero... Suponiendo que esas nubes non as podo derrotar, non me queda nada, ¿no? Ou quedame algún escondido por aí. No sé qué tengo que hacer.
caer, yes. Tiene una especie de como de linterna ahora. Ah, vale, ese sitio es para donde apuntas para lanzarte QRS. Vale. O sea, se pone esto aquí, lánzase hacia allí. Hostia, parece ser ahora aquí. Se me lanzo contra la nube así en picado, faré algo, no, yo creo que me inmolo más que nada. Es que no lle fago absolutamente nada, ¿no? Esperade, vou facer unha cousa. Porque teño curiosidade. Efectivamente non lle fago nada. Pero había que probar. Bueno, igual teño que avanzar por aquí, porque este xogo xa sabedes que o mapa non axuda en absoluto. I'm the only one who knows what really happened in Ordinary. When this is over, maybe I'll write it all down. A full disclosure. O sea que van eso ahora, pero... É que é rarísimo, porque se supón que ou debería aparecer o Tomás e ese ou máis inimigos, pero non pasa nada. Aquí xa me topei a veces con este elemento, hostia. Cuadro. É que a veces aquí aparece como un elemento que hai ao outro lado da parede que podo interactuar con él, pero non sei onde cojones está. Aquí, é aquí, Tomás. Esquivar todo. Puto Tomás, que mierda. Hostia, que en campo aberto son un problema. É un problema esto. Darle, ¿no? ¡Hostia! ¡Fillo da puta! No, estaba claro que me podía matar porque xa solo con co primeiro toque que me dou xa me deixou esa merda de vida. É que é un lugar moi malo. Pensei que iban a aparecer máis enemigos, por certo. Que non iba a estar el solo. Porque claro, se apareceran enemigos, podelos matar e curarte ca vida que soltan, pero... Se non, hostias. Pois... Es que me da que me van a aparecer más enemigos en algún momento. Me van a joder. No sé hasta qué punto me protege esto.
esquivando, creo. Aparecieron enemigos ahora sí. ¡Joder! What the fuck is that, man? Estoy jodido. Joderme un poco el rollo, No, 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 hijo de puta, este no. Todos menos este. Es que iba a morrer, estaba claro. Buah, tío. Sí que se pone chungo, sí. Buah. Puto Tomasi, Buah, es que ese bicho es asqueroso, porque está invisible casi todo o puto tempo. Dá puto asco, tío. Porque che pode atacar a placer, sabes? Ainda que é relativamente fácil de esquivar, se tes que lidiar con máis cousas xa non tanto. Igual teño que probar o tema do daño do ataque novo, pero creo que me deixa moi vulnerable. Creo que lle dei un cheo. Non sei se lle podo coller os ataques que me dan, Hostia, solo un ataque xa me quitou iso de vida. Increíble. E agora estou jodido xa. Safadeixo. Está por aí o feo, non? Sí. Hijo de puta. Merda, son gilipollas. ¡No! Quedei super vendido, tío. Van 3 xa, É que non é difícil, pero ao mesmo tempo sí, porque o problema é que os ataques se che golpean é que che quitan moita vida. E claro, estou me dando conta de que a mellor debín haber mellorado isto. Debín haber mellorado a vida. A mellor, pero non o fixen porque nunca o vi necesario hasta unha situación como esta. E bueno, tamén a misión esa da gramola, pero a misión da gramola como que me sopla bastante. Pero é mellor, a mellor chegar a este punto do xogo, sí que me vai facer falta aumentar a vida ao final, Me jodas que ahora vuelven a aparecer enemigos aquí.
casi me bugueo ahí. Vale, vamos a la... There you are. Igual tiene que probar con otras armas, no sé. Ah. ¿Dónde estoy dando ahora? Y ese ataque no me gustó, fallando moito porque parece que estou... Sí, a mellor sí. Pero é que para esquivar esas cousas non estou moi ducho porque non estou acostumbrado. Merda, a energía estou vulnerable. É que sin energía quedo vendidísimo. Vou morrer xa. Ahora estou a un toque. É que cando quedas sin energía quedas vulnerable, non, o siguiente. É que o problema é ese, cando fas ataques e lanzas a evasiva a vez, quedas sin energía e sabes que queda en vermello e quedas vendido, o sea, con nada de vida estás super exposto, non tes forma de esquivar, non tes forma de facer nada, o sea, quedas totalmente vendido, o sea, non hai outra palabra para definir eso, para definir esa situación. É que o problema é o enemigo ese, tío, o enemigo ese invisible é a cousa máis asquerosa que ten este xogo con diferencia, polo menos de momento, que non vinga outra cousa que dea máis asco que o bicho ese. O sea, é que non hai. E se hai un enemigo que dé máis asco xa ten que ser asqueroso, Se me tuvera que enfrentar solo a él non é tanta amenaza, pero claro, se tes que lidiar co Tomasi este, máis outros enemigos, máis o bicho ese... Ala, xa me dou, me cago en Dios. É que o problema é este, que de 2 ataques morro, basicamente. Non aguanto máis de 2 ataques. E non teño curas. Pois me cago no Tomasi da Virgen. Non pensei que me iba a dar tanta lata, cambiar de arma ás veces. Matei, non o sei, creo que sí que o matei. Pero vai aparecer máis, non? Merda, acabo de liarme solo. É que a veces uso o escudo sin querer e cago, tío. No, Jesse, que te bugueas. Jesse, eres idiota. Merda, que me buguei. Estoume... É que me acabo de liar eu solo cos controles, tío.
Isto é para clip, o que acaba de pasar agora. É que lle daba a LB e jodíame a energía. Ao facer isto, joda a energía e interrumpo o ataque de lanzamiento, tío. E doulle sin querer, tío. Estoulle dando sin querer moitas veces. Simplemente por pánico. Pulso ese botón por puto pánico. E agora están enseguida a aparecer os enemigos estes aquí. Me cago en su madre. Pois vou probar unha cousa. Hostia, que está aí o bicho este que mata. Acabo de quedar bien, señores. Acabo de quedar de puta madre. Ay, me cago en la puta. Cago en la puta que os parió a todos. Bueno, vamos a ignorarlos. Hostia, canto tarda en... É que, ves, é que se uso ese ataque quedo super vulnerable, Vale, o chat de Twitch acaba de buguearse. Por lo que estou vendo aí. Ponme conectando. Espero que o stream non caera. Vou non intentar un par de veces máis. Bueno, mellor van ser máis de dúas, pero xa me entendedes. É que agora estou tilteado, tío. E notase, creo. Non lle estou dando nunca. É que esta arma tampouco é a mellor de apuntar, pero é a máis efectiva. Porque ca outra saco unha puta mierda. Nah, estou tilteado, tío. Xa vedes que me está jodendo. Eu non estou xogando nada ben. Non estou xogando nada ben, porque xa na primeira fase non me pode tocar. E se me toca é que estou xogando moi mal. Onde está? Onde foi? Hostia, que se teletransporta, en serio? Su puta madre, colega, tío. Eso antes non o fiz. O chat está vivo ou non? Porque o Twitch fai cousas moi raras ás veces, Vale, estou sin energía, estou vulnerable, estou vulnerable, estou vulnerable. O que odio é o puto bicho invisible, tío. ¡Me cago en tu puta madre! Que me pongo nervioso por culpa de ese hijo de puta. Esquivar a Tomás e máis aos enemigos é unha puta animalada isto, Vale, estou vulnerable agora. Aparece outro dos invisibles, non me digas máis. Acabo de ter un peido enorme.
No! Ahora no, non quero morrer. Púxeme nervioso outra vez. Púxeme nervioso outra vez. É que me poño nervioso nesas situacións de quedar pouco de vida e a nada de matalo, tío. Que me lío, puxo o botón de escudo e cágome, tío, cágome. Estou me cagando, tío. Nadie escribe no chat, estou me rayando, porque fíxome aí unha cousa ao OBS e dá má sensación de que se quedou o chat de Twitch. Podes confirmar se está o Twitch caído? O sea, o Steam está activo, creo. Pero o chat non vexo nada de escribir. E vexo 4 espectadores e rállame moito eso, tío. Empezo a coller o truco, pero o que máis me jode é o bicho do... O bicho invisible, boas Faro. Por fin escribe alguén, tío, que me estaba rayando un montón. Igual o Throwmaster foi cenar. Que suele ir cenar por estas horas. E co chat creo que fallou hai un momento, que hai veces que falla. Pois xa sei, creo que é a sexta intentona xa, ou xa non sei se é máis, incluso. Vale, vale, Manolo, acabas de quedar de puta madre. Por querer desplazarte como un gilipollas. Joder, é que... Guau. E ainda por riba non me curan. É que vedes, se me centro no puto invisible... Bah, tío. Se recollín o pelo, que pelo. Cortei o pelo xa a semana pasada, se te refieres a eso. Ai, que rabia, tío. Estou morrendo de forma estúpida. Ou xa non... No, sí, creo que foi a semana pasada. É que me estou poñendo nervioso dunha maneira que non é normal. Porque o que máis rabia me dá é o bicho que se fa invisible, tío. É o asco... Asqueroso no, o siguiente, tío. É que é o que me jode o puto enfrentamiento, O que me condiciona a derrota é ese puto bicho. Que aquí igual podo probar unha cousa. Ainda que non sei se é moi... efectivo. Estes ataques vamos a esquivar todos de calle. Vale, putos elementos do puto escenario, tío, que me acaban de atascar aí e xa me deixou vulnerable, tío. É que eso tampouco axuda, tío. O puto escenario este de mierda non axuda a nada. Ten máis obstáculos que a virgen. E obviamente estou tildeado. Se alguén tiña dudas. Agora van a aparecer os enemigos que berran. E máis o invisible. Ala, xa me dou o invisible, verdad? Ou foi o Tomás? E que ora o invisible vai me rematar, porque me embosca. Ou Tomasi ou o invisible.
Porque o invisible pareceme da nada. ¿Dónde está o invisible? Bueno, ¿por qué hai este silencio tan aterrador? Mierda, tío, non sei onde está o invisible. E non podo dispararlle a Tomasi porque me vai a matar o invisible. É que non axuda nada tampouco esta mierda de efecto de que teño pouca vida. Nah, xa estaba clarísimo que iba a morrer. Non son capaz, É que o problema é o bicho que é invisible, porque se tes que lidiar co boss máis co bicho invisible é imposible, tío. Porque solo pode aguantar 2 ataques normalmente, 2 ataques. Non podes aguantar máis. Si xa estou a un golpe de vida, nesta situación que estaba agora, estou jodidísimo. Porque se non dou visto o bicho invisible deixa rastros que podes identificalo e atacarlle. Pero o problema é que se o vexo non garantiza que o poida matar, porque ademais suele aguantar os golpes. E mentras lle ataco o invisible, estou vulnerable aos ataques do boss. É que é jodidísima esa situación, tío. É moi jodida, tío. E ainda por riba venmo pánico e estou errando continuamente. Porque me poño nervioso. O sea... É o cargable este, a arma esta, chama moita atención, pero é unha puta mierda, Estou por levar a estándar, que creo que vai ser mellor neste caso. Obviamente, para quitar o escudo, non? É que para matalo teño que usar esta si ou si, eso quedou claro. Buah, ese ataque comimo por subnormal, porque sabía que mo iba a facer e non os esquivei, tío. É que estes errores non os podo cometer, tío. E acabo de cometelo. Bueno, xa me dou 2 ataques. De feito, ahora xa aguantei un de extra. Xa me deixei matar. Cantos puntos perdín xa? Creo que tiña 60 e pico mil e tiño menos de 40.000 ahora. Fuah. Vou quedar a cero e suda má polla, Despois, ainda que sea farmeo, se me fan falta. Ainda que sea off stream, tío. Dixen 2 intentos e creo que xa van 4 ou 5 desde que dixen eso. Nada, vou estar como moito hasta e media. Quedan 10 minutos, basicamente. Este ataque podría probalo, pero como vedes, deixache totalmente vulnerable. O sea que non é opción. Non é unha opción. Imaginades vos? Bueno, mellor cala a boca. Cando salen esas marcas brancas, que me vai a lanzar un ataque. É que fallo moito, Teño que dicir que estou fallando moitísimo xa polo tilteo. A ver, non é fácil atinar con esta arma, Pero estou fallando demasiado. Son conscientes. E os elementos desta zona son asquerosos, tío. É todo asqueroso. Estou fallando moitísimo, tío. E co lanzamiento que está chetado non lle podo dar porque me esquiva.
Vale, un ataque máis e van a aparecer os enemigos. Vale, quedé sin energía. Son vulnerable, son vulnerable. Ahora o problema é o bicho invisible. Aquí estedes. E non o matei. Ou si, non sei se o matei. Estou poñendo demasiado. Ah, tío, que me dou? O bicho invisible. Que me dou? Wow, bicho. É que cando quedas a nada de vida, rozache unha area e xa morres. É que é jodidísimo esta parte cando te aparecen a segunda oleada de enemigos, tío. Non sei se matei o invisible ou non. Se supón que se aparece a segunda oleada é porque o matei. Eu a duda que teño é se me aparece un segundo invisible. Teño a duda de se me aparece un segundo, tío. Porque eu creo que sí. Eu creo que me aparece un segundo. Vale, merda. Eu creo que me aparece un segundo. Un segundo enemigo. There you are. Bueno, ese ataque falsísimo, falsísimo, cando fai eso. Me cago en su puta madre. Hago no Tomasi da Virgen. É que o invisible é jodido de esquivar, sobre todo na situación esta de 20 enemigos ao alrededor. Acábame de comer ese ataque por central. Ahora sí que o vi. Merda. E que agora como acho outro invisible, mátame. Teño que xogar sobre seguro. Ui, pensei que me daba eso. Vame a aparecer outra oleada, porque antes acheguei a esta situación e non lle estou dando, verdad? Non lle estou dando. Estou demasiado tenso, tío. Pero non lle estou dando, en serio.
haxa outro invisible, cágome. Onde está o Tomasi? Me cago en su madre. Estou demasiado tenso. Moi tenso, Estou moi tenso. Está a nada de vida. Estou moi tenso. Non dou. Non dou, tío. Non dou. Estou moi jodido. Ah, puxo ese escudo. Me cago na puta. Oh! There. I guess the Bureau should start looking for a new head of communications. Mi madriña, que puta... escoito un ruido aí que non sei se é un bicho invisible. Hostia puta, que puto alivio, tío. Vaya handicap os meus nervios, tío. Os meus nervios son un handicap, tío. Porque se simplemente me centro e trato de... É que o escenario pode tanto axudar como perxudicar. Pero é que cando me rodeaban os bichos, dáballe isto sin querer e sabedes que me quita un tercio de energía facilmente. Estábame cagando, literal, Joder, co puto Tomasi, tío. Que a ver, ao principio porque estaba indo moi ao cañón, intentando dispararlle seguido. Os ataques son relativamente fáciles de esquivar, os de Tomás. E hai un ataque que che abalanza sobre ti que sí que o fai poucas veces e polo tanto é un pouco imprevisible. Pero o problema dese enfrentamiento é o bicho invisible, tío. Se en vez de un aparecesen dous, é que aumentaría a dificultad unha animalada, tío. Pero unha animalada. Unha animalada, tío. Unha animalada. Xa solo con un mirada de intentos que gastei aí, que non sei se botei unha docena mínimo. Ou por aí, vamos. Un arriba, un abaixo. Vamos a ver que me ten que dicir Emily. I took care of the Tomasi problem. Sorry, I forget he was a coworker. Don't apologize. That wasn't the real Tomasi. He died when the hiss got him. You're right. I just didn't want to be insensitive. Sentimentality is a weakness in situations like these, Jesse. That's Bureau 101. I don't think Emily's in danger of being called sentimental. Misión cumplida. Deron aí moitas movidas. Well, I've got a bureau to run. See you soon, Director Faden. Please, Emily. Not even as a joke. Hostia, esta mierda estaba aquí antes. Esta mierda non estaba aquí antes, ou si? Ou nunca me fijei. Pois despois do que me pasou agora, vou decidir aumentar a vida un pouco. Non digo máis. Igual a sigo aumentando, non sei. O sea, as misións principales que teño agora son o lugar oscuro este, investigo o ascensor do sector, máis o da fundación, habla co consello. Pois ao final, xa como mencionei, o granito de Porriñas, yo. É que non me sona de haber visto isto antes, eu pa mí que non estaba.
Pois eso, que ao final, como dicía ao principio, que dixen un porrón de veces hoxe, non sei canto me quedará de xogo, pero despois do visto... A ver, é que isto de Tomasi era secundario, pero era algo que quería zanjar, tiña ganas de eliminar a ese bicho, o que non me esperaba que me costase tanto. Pero é verdad que estas batallas tamén che curten. Son as que che permiten despois mellorar no xogo, realmente. Creo eu, vamos, eu creo que estaremos de acordo en que estas batallas son as que che curten, ¿no? Gracias por ver este stream e vémonos no próximo. Chao.